yashakishaga umwana we, yatekerezaga ko yagiye mu bihugu by'i Burayi, akaba yaranafite amakuru amwe n'amwe yashobora kuba ibimenyetso bishobora kuba byamufasha kumenya aho umwana we ari, akaba yakonekita nawe bakongera bakavugana. Hari haciyemo imyaka 26 icyo gihe, ubu ngubu ni 27. Inkuru nziza rero, inkuru ikomeye nuko Chantal yaje kubona umwana we. Niyo nkuru tugiye kubagezaho, nicyo kiganiro tugiye gukora. Wenda mwatangiye kubona amashusho y'umwana wa Chantal, yamaze kuba umugabo, ibintu byarahindutse, ndetse kugeza ubu ngubu uwe na mama we bavugana umunsi ku munsi. Chantal, karama byagenze gute rero? Sabe ni birebire. Reka wenda duhere twibutse gato yuko byagenze kugira ngo uburane na mugabo. Uko byagenze mugabo kugira ngo mubone kuburana nawe kugira ngo mburane nawe byaturutse mu ntambara igihe cy'ibyitso. Nibwo ise bamaze kumwica mbere gato yuko jenoside itangira. Mbere yuko jenoside itangira. Ngiye nari kumwe na mugabo, nyine urumva papa mugabo yansigiye mugabo, konsigara nonsa mugabo, tuguma Gikondo kwa mabukwe. Ubwo sinsubiye inyuma uko byagenze byose ndi gucamo bite kubera ko nzi ko abantu nibura babimenye bibuka ikiganiro dusanzwe tugifite. Turi Gikondo rero ubwo byari mu bihe bibi bikomeye cyane, igihe cyababo cyana, abantu bapfaga nyine bagenda banatoranya mu bantu bica abantu. Nibwo papa wabo bamwishe, bamaze kumwica rero